Das un Evangelio y un Marcos de capítulo 9, lectura tatzeltal yakiltik te binutil, las uns ba te kahwaltik Jesuse. Ichiayaltes un Dios, sok la yalbeishan, hamal yakalbeyesh, aimach atikli ayikto te maba, yashlahike, ha toteme la yilik te ayish tamantal, sok yuel te kahwaltik Diose, shite Jesuse. Wakeb kal tapatil, bah tabay toyol wits te Jesuse, hanash la yik bail te Pedro, te Jacobo, sok te Juane. Take at la yilik a te Jesuse. Teskus pake, buen sakot, sok shlememet nash hichuk toib. Mayuk tuluk tabalumilal te hich, sak yashkot ta sak el, yuun te kuule. Sok chikna te a te Elías, sok te Moisese, yakalik te kop sok te Jesuse, hich te Pedro, la yalbei te Jesuse. Maestro, binas yutzil te li ayotikto. Halek yahpastik oshwol nailvamal. Hunabuun te jate, hunyuun te Moisese, sok hunyuun uuk te Eliase. Te pelo malasna te bilayayal yuune, melel bayel, shivenik te no puheletike. Talik te ashintesel yuun te tokale, aimachak opohtel ta yolil te tokale. Ha into ha te shnichan, te kush ta yotane. Ha te shnichan te bayal kush ta yotane. Ay beya waik stohol skop, stukel, shi. La yilik tas hoyo balta ora nash, mayuk macha la yilikish. Stukel shanish a te Jesuse. Kalal, yakalik ta koel tel tavits te Jesus. Las pasta mantal. Mame ayuk macha shawalbe yayik tuluk te bilala vilike. Hato te me cha kushtel tabay animaitik te nich anile shi. Hichte no puheletike la nash yak ta yotanik te bilala yelike. Hanash hach sok obeis baik te bitil. Ay a te yashcha kushtel tabay animaitik te la yale. Sok ay bilala sok obeik te Jesuse. Biun te yalik te tsibuhometik te puersa ha neel yashtal te Eliase shik. La yal te Jesuse. Melel nish a te neel yashtal te Eliase. Sok te melel yashchahban spisile. Sok hich tsibubil hilel skoplal tas hun Dios te nichanile te bitil yashkash bayal svokol. Sok mayus skoplal yashkotay otanile. Hauk meto yakalbeyesh te shtalukish te Eliase. Las pasbeyik tas tohol te bila las kanyo tanike. Hich te bitil tsibubil hilel skoplal tas hun te Diose. Shi te Jesuse. Bueno, tenash la kiltika mene te binutil las katpuns ba la yilik te no